Reci! Znaš ti gdje je ulica Sanjina Sadikovića? Sanjina Sadikovića. Heroj! I zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite pred današnjim naslovom videa, dakle radimo jedan prank. Dakle, trenutno se nalazimo u Sarajevu, vam sam se negdje zavukla kod vijećnice, neki parking da snimim ovo začas. Uglavnom, dakle, radimo prank u kojem ja govorim ljudima, odnosno pitam ih tačnije gdje se nalazi ulica sa mojim imenom, dakle, gdje se nalazi ulica Sanjina Sadikovića. Pa eto, uglavnom, ako se sviđa ovaj klip, postavite like, share i subscribe, palite zvonce, pored subscribe dugmeta da ostavite obavijest na svakom novom videu i zapratite moj Instagram Sadiković23 i naravno imate tu još neki Instagram od onih koji su pomogli ovom snimanju, pa eto, mi da krenemo nakon. Izvinite, znate možda gdje se nalazi ulica Sanjina Sadikovića? Pa treba, ulica Sanjina Sadikovića. Sanjina Sadikovića? Ja, treba mi drug mi živi valjda tu, ali ne znam stvarno gdje je ulica. A ne mogu ni internet ufatiti ništa, gubim svoj hodam već pola sata po... A nisam iz Sarajeva pravo. Ja nikad čuo. Nemam pojma, reče, kaže tu živi. A gdje ste rekli, kod čega? Valjda je negdje oko Čengić Vile, ali znam gdje je Čengić Vila, bio sam tam. Mislim, blizu Čengić, ovdje nije sigurno, ali... Hoćemo pomoći ikama da nađu ulicu. Pokušao na ovome da nađu. Nemam interneta nikako. Gdje vam je on, što vas to napokupi negdje? Pa ne znam, ne mogu, zovem ga na broj, frajer se ne javlja, stvarno nije jasno. Samo da me još nije izlevatio. Sadikovića. Sanjina. Da li je to neki narodni heroj ili nešto, ja stvarno ne znam. Ja nikad čuo, vjerujem mi nisam za tu ulicu, a ja sam radio kartu grada, znaš. Ima, ali koje su sve ulice oko Čengić Vile? Ma joj, nemam. Kako je grad Sanja, ali... Nema, evo. Ne, stvarno nisam nikad čuo, meni ne pokazuje. Ne znam stvarno šta da radim. Naš broj, neki šalju poruku, sve to negdje popiti. A pokušat ću negdje da mi net ufati, ne znam stvarno. Ništa, hvala vama, eto. U svakom slučaju, hvala. Ne znam. Dobar dan, gospođo. Izvinite samo jedno pitanje, pošto nismo dalje iz Sarajeva smo. Znate li gdje se nalazi ulica Sanjina Sadikovića? Znate li išta šta se u njoj da ima da se? Rekli se kao da ima neka, kao trgovina nešto, izbor neki, nešto tako. Ali nismo izlazili pa zato. Ja sam istuzli, trebali su oni ulicama davali nove... Da, mijenjao. Izbori ovamo kad ide koždom bila trgovina. Kod Janju, znači ovdje sredite lijevo pa onda pravo gore. I tu je sad Vitapur ili tako nešto, tu je izbor, znači tu je negdje onda i ta ulica. Hvala vam puno. Izvinite cure, jel znate možda gdje se nalazi ulica Sanjina Sadikovića? Jeste istuzli, niste? Ništa, hajmo dalje. Izvinite nas, samo jedno pitanje kratko. Nismo isto zli. I treba nam ulica Sanjina Sadikovića ako znate gdje. Joj, Bogano, ne znam, ali najvjerovatnije ovi tu će vam znati, pošto su oni baš odavde. Da, i vi niste odavde. Znači, ništa, dobro, hvala. 100% ovi tu CD-ove što prodaju. Ja, Miro Shop. Ništa, dobro, hvala. Dobar dan, izvinite samo jedno pitanje. Znate li gdje se nalazi ulica Sanjina Sadikovića? Sanjina Sadikovića u tu. Vjerujem mi da nema nešto novo sad. Pa ne znam, vjerujte, drugi je tako rekao. A te mi reci koji dio grada si rekao? Pa ovako, centralni ka gore, malo... Spominjali ste tako nešto brčanstvo. Nijem pojma, gledao na Google. Nisam vjerujem. Nijem pojma, vjerujem. Točno vidim. Jer ja sam 100 godina u tu živim i rođen tu. Nikad nisam čuo, vjerujem. Pa dobro, ne morate se mučiti, samo ako znate ovako, pitat ćemo nekog drugog gore. Teško ćeš naći to da znaš, vjerujem. Jer, sad, Sanjina Sadiković. Da, tako mi je rekao bar. Osnovna škola, Novi grad, Sanjina Sadiković. Ovo je neki momak. Ja, ali nema. Sanjina Sadikovića ima neki 24, ali Sanjina Sadikovića vjerujem na prvi put čujem. Da. Jer ja imam agenciju za nekretnine i radim potisli puno
Još to otići, vidite neko. Hvala vam puno super slučaj. Nije već iz ove žute zgrade, ima uličica s lijeve strane. I tu ima inca biro Tuzle, grada Tuzle, možda će oni budu... Gdje si traka? Znam. Izvinite gospodine, pitanje samo jedno ako nije problem. Jel znate možda gdje se nalazi ulica Sanjina Sadkovića? Nemam pojma, materen, ja sam ti u Americi. Ali ovdje sam živio, ali ne znam sad to je mijenjano. Ja, jer mi A smo jesi isto... našao na Google? Pa nema, i mi smo iz Sarajeva, tražili smo, nema, ništa ne možemo naći. Kako zove ulica? Sanjina Sadkovića, neki narodni heroj, nemam pojma. Dobro, vjerujem da je čim je ime mora. Reci! Znaš ti gdje je ulica Sanjina Sadkovića? Sanjina Sadkovića. Heroj? Treba im ulicu da naći. Znaš mi nekog druga. Narodni heroj neki, nemam pojma, negdje oko Binga. Tako nam je rekao, sad ne znam. A šta tražite? Pa drug nas čeka tu, pa eto ne znam sad, mi smo iz Sarajeva došli, rekao je ko nekog Binga, nemam pojma gdje je tamo. Bingo na svakom čošku. Pa ja u tam je valjda. Joj, ljudi boži. Da ćemo naći, ba. Sanjina Sadkovića. Sad ćemo naći. Sanjin Ako ja ne vezi. Sadiković. Ulica. Niko je čuo za to. Evo sad ćete vidjeti. Možda se šta promijenilo. Što da? Možda se šta promijenilo vremena. Ja mislim, ne znam. Nije ni meni poznato. Nema, evo pa ne znam ništa. Pa ne vezi. Hvala vam uglavnom. Ne znam li ga ponovo pita, reci da se nađemo kod Meše i selimo ovoj. Kod Meše i selimo ovoj. Kod Meše i selimo ovoj. Jebi ga, možda i stoji to neđe, ali ko gleda sad natpise, znaš gdje ideš? Ma ja, jes. Ne znam Znači ja sad ne znam 3 ulice u Sarajevu, ali kad bi sad ošao u Sarajevo znam gdje ću i šta ću. Izvinite gospođo, da znate gdje se nalazi ulica Sanjina Sadkovića? Kako se? Ulica Sanjina Sadkovića. Sanjina Sadkovića? Ja. Prvi put čujem. Ne znam, u Sarajevu je valjda pa ništa, hvala. Izvinite gospodine, da li znate gdje se nalazi ulica Sanjina Sadkovića? Ima li slučajno u Sarajevu ta ulica? Prvi put čujem, kako? Ulica Sanjina Sadkovića. Prvi put čujem. Ne znam, trebam do druga otići Čengić Vilu pa zato, pa mislim da je oko Čengić Vili negdje. Za Čengić i onda moraš sjesti u natravaj i ovdje za stanciju i dole izaći. Ja, ne znam stvarno, onda će tu da živi u toj ulici. Ja, Ja ti drugo ne mogu ništa reći. ja, Policajca koji sretne pa upitaj. ja, dobro, ništa, hvala. Izvin druže, jel znaš možda gdje se nalazi ulica Sanjina Sadkovića? Sanjina Sadikovića. Ja. Ne znam, mogu provjeriti, imam Gdje provjeri, vidi Boga, što zbi. Sanjina Sadikovića. Ništa, bro. Nije za takva ulica. Ništa, evo. Ništa drugo, hvala.